صغیره بچه زوریده این فکر در سری تا کجا بیایا؟ داماد تا به چشم کم نبین اولیا حضرت. حسنی که قطعی ما هم خیر رفتار کرد، ما هم قطعی همه خیر رفتار میکنیم که بفهمه. اگر حسنی هم میگه پای ما را بفهمه موی سرش سیخ میکیزه، راهی بازگشت نداره. ای به خصوص وقتی من نقشه کشیدم دیگه روی بازگشت نداره. و سری حسنی به حوصله موی سری و چه سیخ سیخ میخیزه. رفتیم به اولیا حضرت در توهی کنم که با گناهگار نشم. مرحمت. یا خدایا بخیر است؟ چرا باز اینجا آمدید؟ وای آمدیم نیکی نمیپرسی برای چی آمدید؟ برای چی آمدید؟ دمادم میخواه که قطعی همین کمالی بچه کم ترکک صحبت کنه. سبب آخر رسم اینه، یعنی ما دماد باید که شبی اول باید چیکار کنم و باید بفهمونیمش. او جوانو را فهموندن در کار باید که کارو برای جزیر نکنن. ادبتان رو به شما دیم بی ادب ها. ادبی چی داخل داره؟ اگر او را نفهمونی نه بی ادبی هست. همین خیل باشد شرم و حیا ندارید شما. بین اینجا دختر نشسته است. عیب است. حسنی مرا گوش که این قانون طبیعتی جوانان را این قانون قاعده را باید بفهمونی. یه بچه از هر موبته برای ما را فهمونه موخی و به عقل یکون کاری خطا نکنه دختر تا. کنی گذر بی تربیه شما اینو را محکم کرده. ما آمدیم که او را بفهمونه. تمام بینیامین رو حالا که پدرم راضی شده است و از حد نگذران. بچه گبزنی را ما احد نگذرانیم جمال. ما آمدیم که باز موبود شود شما باشه قطعی ما سر ویرون کردید. یوسف این دامادت را بگو بیزار دمش را گیرد. لعنتی از حد گذرانده ایستاده است. بنیامین خر نشد گپ دروغ نکن. گم نیست خسر. همجا بخسر. جمال این را نگاه کن. با طفلان بدون میشوه. آقا یوسف مرحمت گذشته شید. رحمت همینجا میشینم. گذارید. گلببی سلام. علیکم سلام. هوا هم خیلی خوب شده است. این طور نه جناب نیوزی؟ مثل که نو تابستان سر شده. دسترخوان ها را آوردم. در کجا میگردی؟ در کجا بودم؟ دسترخوان ها را آوردم نیوزی. صدیق سفیدش را از پایان گلابیش را از بالا فهمیدی؟ یعنی راو به من سفیدهایش را بده. راو دسترخوان ها را گیرید برادر. دسترخوان زیبا بوده است. خانه امکی حسنی بیو. یک نقشه دارم التماس بیو. تا همجا محکمه. صبر کن در رونق شدم. تلفنت رو به من ده. تلفن چیکار میکنی؟ اینجا سیزو تلفن ما رو میگیری. چی گفتی؟ اینجا از زندان بدتر است. کم گپ زن و تلفنت رو به من ده. برای کنی بشک ما سلمونه. با خود یگان کلید پلید آلاتی برنده یا شکننده آورده ای؟ اکو خانه تا خوردیم کلید. از دست شما همه کار می آید. بده برار کنی. یه بچه ما هم بچه را مسئله میتونم میرم. ما چی نوردم قطیم. اوز دیگه شده گیساله بد شده. در آمده بسیار گپ نزن و زود برا. یا دو اصلی بابوگیش نشون میتونم در آمه برام. درا گم شد. بسم الله. هم در تساس کنی میمیری. یزنا 2 دقیقه وقت. یک کلی به عقل ما اون گیساله ایشده کی. تو چه خیلی جدور اومدی؟ زنه یا دردی سر بدایتم. چی بدی نشاو گفتم ایتریزه بیافرو میگی نمیرم جام صد فایزه. یزنا نفهمیدی؟ خیلی گفتم که مشکلی نشوه. ای حیوان چه خیلی مشکلیم نشوه. چه خیلی مشکلیم نشوه. ای دوی میتاج غلطیدم این مشکلی نیست. قریب من میمردم اپاد بیوه میشی. بجای ما یکون کس دیگه میبود بر وقت مردگی بود. گوش که کمال تو قطعی هلال خاندار نمیشوی. برای چی نشویم یزنا؟ این بهترین فرصته. قطعش خاندار میشم خوشبخت میشم. پدرنالات عقلت را گو خورده. ای قبی عقلت. یزنا به عقل گفتی؟ مرا نگاه کن. کجای ما به عقله؟ نخوش بچه را به عقل بگویا. ای رو تسیا کنم شه بچه کنی. این عقلی که تو داری ترکان ایتر زیاد عقل داره. قدری پدرت نمیدونی. خیر قطعی خسرمی یک نقشه زور کشیدگیم. در روز توی هلالا نمیگوی. نمیگم؟ بله. چه خیل؟ ای حیوان تو گپی مرا نفهمیده سه کمال؟ گفتیم که قبولش نکن همون را نمیگوی تمام. برای چی نمیگم؟ ای بچه مای کجا میدونم؟ این گپی من نه گپی پدر اخته. اگر امو هلالا قبول کنی پدرت گفت آقش میکنم آقی پدر میشه. ابو یا پروردگار کاری جمال فراموش کردی؟ اپای قمریت چیکار کرد؟ در روز تو شرمندش کرد. پدر تا حاضر سرشه بالا کردن میتونه. تو چیکار کردیستی؟
меҳмонро ҳисоб дорам. من در گفتستم تو دیوال گفتستی حاضی یک مش در پیشونی میخوری بدبخت. گوش که کمال جمال پیت را قبول نکرد تو خواهری او را قبول نمیکنی. انا همه خیلی حساب ما یک میشه. یزنا قطع هلال توی نمیکنم. ای در پدر و نالت تو بوده که به عقل ما از سر گپ زدستم حاضرم هلال گفتستی. این حیات بازی نیست تو بازی خیال کرده ها؟ این همی سری پدر ویران میشه و عقد میکنه سگره عقد پدر میشه بیش نمیبینی راست دوزخ میره فهمیدی؟ کمال برای تو اولاد و اژدها روز مهمه یا کمی هلال اجینه هلال؟ حالی همی عقد پدر هلال گفته است تو پدرانت به عقل نمیشه بخد بیا تو را جادو کرده گه حیوان که تفسیش کن خطا درگان رو تومور تیله نکده باشه یزنا با چی گفتنی؟ در بین دو راه موندم ما. بچه همی را بر وقتر نمیگوی خی حالی یک مش در تایی فکود میزنم قربالا قبول نمیکنه چه خیلی یا پرو بکنیم کمال؟ نه در اگر کار در نیست. تایی فکود نفاره بیا بالا یا شپات یا اودا رو زنم نه یزنا در کار نیست. آدم دیوانه میکنی تمام امشب در نکار نمیگی یا بله؟ بله گفتی؟ در توی نمیگم. یه بچه خوب فکر کن با نشوه که بله گویی که شرمنده مکنی نه بگو کارو بار تمام نه نمیگم. انیق نمیگوی توبه نمیگم. آفرین خیلی عذاب دادی چی؟ میدونی حسین را چی گفتیم؟ گویا که من تره آمدم فهمانم که شب یکم از کدام اصول باباگی استفاده کنی اما حاضر دختره نبگو دیگه اصولات رو در کار نیست کمال جان نه یزنا 100% خود تجربه داری که بفهمون شب اول چیکار میکنی. این حیوانه بی ما بطره اگه معلم تربیه جسمانی هم برای خود کتاب خون یاد گیر اصول رو دیوانه تیار بدهی اما چه کلی حسین در همی دیوان خوب میکنه ای راستی پهد مصرسش گیزلای بد بدهی یزنا مدیسینسکی باشه یک ملایم های یه میکمو ای داما باشه که همه درینگ میپرم ده یه روز باور که گودک یه اپام آمد. خوش آمدی اپا. خوش باشی. چی شده هست؟ اپا من یک نقشه دارم با هلال گپ زدنم لازم. تنها یک نقش بازی کنم. ولش تمام رفتیم. سلام. خوش باشید. های. خی. با خانه تویدار رو یاردم کنی اومدم. چه خیلیت خوب هستید؟ خوبیم شکر خدا و توتی برای خرید کردن بازار رفته است حاضر می آید سلات آرزوق تیار میکنن در خانه اون وقت می توانید یاردم کنید نقص وای من یک فکر دارم شاید ما هم به حجره هلال رفته با او صحبت میکنیم. نزد هلال؟ بله. چرا گپ میزنی؟ درباره مثل بنیامین ما هم توصیه های زنانه میدهیم به او. گل تو باید رفته با هلال گپ زنی. چرا نه جمال؟ هلال هم باید بعضی چیزها را دانستنش لازم. من به او مثل اپاش نیستم. هستی جانم هستی اپا هستی و اما تو شوهر نکرده ای کو درباره چی گپ میزنی؟ حسنی راست میگه باید زنی شوهردار بفهمونه. تمام من شوهر ندارم اما اپا هم 2 شوهر داره. چی؟ داشتم اما از هر دوش جدا شدم. هر دوش؟ تمام انا دیدید اپا هم در این کار تجربه زیاد دارد. البته جانم معلوم. چی میگویید؟ حسنی منشون روان معروف فهمونه. خدا اگر تو راضی باشی میلش رفته صحبت کنند. یگان خواهش دیگر ندارید؟ خیزی رفتیم اپا. خدایا به من صبر ده. این با چی گفت موزی؟ پدرم رو میدونید که اما یوسف ای جونم. هلال جان چه خیلی خوب هستی؟ چه خیلی باشم میستی پیشتره؟ تو شوهر کردن نمیخوایی؟ نمیفهمم نیکی با قراری پدرم مجبور روزی میشن. ای وای زیبوی من اما تو مجبور نیستی آنچه را که نمیخوایی بکنی حاضر. حالا این خانه داری است. آخر کس تا این درجه نمیتواند دخالت کند. کسی که نباشد باید دخالت نکند. یعنی هیچ کس حق مجبور کردن تو را ندارد. نه آخر ما ای تو گریخته نمیتونم آخه باید شوهر کنم. با جناب حسنی گپ زنیم؟ نه اپا نه من گپ زدم جمال هم گپ زد و قرارش رو برآورده است. یا خدایا
падар қарорашро мебарорад. Духтар бошад маҷбур шавҳар кунад. Амихел чикор кунам? Ягон чораи дигар нест охе. Маҷбурам ки дар сари мизини кор бишинам. ҷони ман ин хел нест. бин чӣ хел мегӯянд. келин худаш чизе хоҳад ҳамонро мекунад. яъне агар ту бале ки гуфтӣ ин қарори баровардаи ту ҳисоб мешавад. ту ин қадар сода нашав. ҳар кор мушкиле дорад, аммо оҳиста оҳиста ҳамааш хуб мешавад. албатта агар ту инро хоҳӣ. ман мехоҳам. тамом. ба сарам як фикр омадааст, аммо чӣ фикр будай? маро гӯш кун. ту бояд ба қарори омада аз ин кор халос шавӣ. тамом, бигзор бишава. кошки ай тезтар халос шавам. ай ҷонакам, бо диққат маро гӯш кун. بیا کمال چی گفت؟ صبر خسر صبر با خدا خسر بعدی سخنهای ما بچه بیا اگر ما اولیو حضرت صغیرت نمیفهموندم همیشه او دیونه حاد در سر استالینیکا 100% خوب میگفته اما من هم قخشرویش فهموندم که امشب 100% نمیگه کارو حله داماد انیق نمیگه یا خدایا اولیو حضرت نخواد داماد باور نکنی کارو صده هم مرا حل کردم اکو بی پروا همین کمال نمیگه و روی حسنی سبسق شبه های مرا میفوره ببینم شه رفتیم خسر سلام خسر جون. و علیکم داماد. کنی یک تا نقل کن چرا با تو فهمان در این قدر وقت و بنیامین؟ وای در شب اول شبچه چی کار باید کردم اون را فهمون. چی خیل باید کنی؟ نمیدونم نگفت. چرا این قدر وقت در اینجا ماند؟ آمد گفت که باید در شب این کار راضی نشوم. تو چی گفتی؟ خسر ما گفتم هیچ خیلی گپ زنی از نه. خیلی مالی من نمیگم. خیال کرده که من بی عقلم و یا گفتم که نمیگم نه که بی پروا باشن من روزی توی راضی میشم. آفرین. پروا نکنید خسر جان. من روزی توی 100% راضی میشم. مقصد که دو سوال ماندگی های. خیر از یکمش سر کن. روزی توی من هم میگم که خیر پدرم بعدی گپ مرا 100% حق میکنم. درست. بعد قطع هلال ما کجا میریم؟ پسرم خواطر نشو. اینجا زندگی میکنید. خونه داماد؟ خانه داماد 100% خسر جان. سوال دومت؟ وقتی که من هم میگم خیر بعد ها گفتن داماد میشوم. انشالله. هلال کلین میشوم. البته. بعدی تو شب یکم سر میشوم خیلی؟ خیر یزنم مرا هیچی نفهمم. در این کارو خودت تجربه داری خسر جان. فهمانه خطی هلال چیکار کنیم؟ بچه‌ی بی عقل شما باید آدم را دیوانه کنید. آی لوی تو به خدای مهربان. ای حوزی زدن از سر کرد. خونه داماد شام در اینجا مرا 100% میکشنه. چیکار کنیم؟ خیلی مالی مهم این است که هلال جان از مسجد. دیگر کار ندارم. تا ماندن پدرم من همین خیلی گرسنه شینم آخر مردم از گرسنگی. نوری لبای مادر برای همین یک دو تخم بیپس که بخورد از گرسنگی مرده است. کس کپا؟ مادر انا آنها اومدن. نان میخریدی باید گوشت میخریدی. شما رو انتظارم باید خوراک خوره. نان پان نیست. کوبرا 4 کارتوشکا را سر که در بالوش پیاز ریزه که میشوه بس شونه. خوراکی تو یا نه همین خیل میشود؟ میشوه خشتاما چی به نمیشده؟ وضعیت یا شازی بزی بای پیش در درنی آش برنج و گوشت شیف بود. حاضر باشه سوزی هم رزد شرمنده کرد. افتریتی تی سوزی هم قبلا نشیده که نرخش 15 سومون شده. بنیامین تو همراه پدرم میخوای ما را شرمنده کنی در دهه؟ نوری پروا نکن. شرمنده آدم یه بار میشوه. ما ایرم که شرمندگی بر وقت برآمدگی. ایده شرمندگی زیاد میشوه. این چی معنا دارد ها؟ مرا گوش که میکنی بکه اگر خواهی شرمنده نشی 4 کارتوشکا را سر که. تا بکردم خدایا. با من 2 تخمک پزید دیگر طاقت کردن نمیتونم. ای برای خودت تخم بپز. نوری دخترم رفتیم به آشخانه. یگان خوراک آماده کردن در کار. نباشد در ده شرمنده میشویم. رفتیم به تو تخم پزم. به
خدا اولیا حضرت کاری خوب کردیم. اوزی اوشی نهار بکنیم برای تو یکی نمیشوه اسراف حرامه یاخی. همین کارو پس سر شوه پدا همین یک منگل میگیریم ششلیک میگیریم هر دومون کیف کده بزنیم دوباره. کاندو تا بجا اخسر فکری زور کردی. بلوت تگیر می. قمری تو رو به خونت برم. نه من خود میرم. همین خیل؟ ها یک باره لباسای سیوالم برم. این سیوال کی هست از برای خدا قمری؟ ای ابو بای دهانم سیوال بر اومده. چرا گفتی چی بود از دهانت بر اومد؟ جناب دختر اهمیت نده. سیوال یک دوگانه مکتبی ما تو را نمیشناسیش. در اصل دختر خوبه بی‌رحم نیست. تیسر برم پیش کی او مرا نگاه دارد. برای چیزای خریدگی رحمت خدا اعتراضی باشد. هیچ گپ نیست نمیارزد. ها قمری و دو پاکت رو گذار آنها از تو نیستند. ها راست گفتی. خیر رفتم. خیر. بگو میخریم دختر. خیر تو دیدار. و از روسیه میخیل است؟ روستی من نمیدانم. بسیار سوده است. در اصل این دختر بسیار خوب و صاف دل است. مرا گوش کن با نگوی که با این دختر دل داده ای. نیه جانم از کجا؟ مایلش بگذار گفته تو باشد. باور نمی کند. خوش آمدی دوگانه. در کجا میگردی؟ ای نپرسیوال. دختر مرا ای بازار کرتای خشرو خرید. نگاه کن کسمت کمم خریده. ای سوپر. من تو رو چنان آروم میدیم که پدرت نمیشناسه. ای دوگانه راست میگویی؟ البته راست میگویم. ای قمری من از تو یک چیز رو پرسم. وای صدیق چه خیل آدم است؟ دوگانه نگو که صدیق به تو معقول شده. نمیدونم. نزدم میآید از حالم خبر میگیرد. با او پسند آمدم. ای دوگانه صدیق بچه خوبه. اما میدونی در مکتب اما عاشق بود و ای پسم سخت میدوید. اما من جمال دوست داشتم و او دیگه ای پسم ندوید. من باشم مکتب پرت افتم. عشق کودکی داشتید یعنی؟ ممکن برای او هم خیلی بود، نه که برای مو خیلی نیست. تو میدونی که من جمال چه خیلی دوست میدارم. میدونی ما رو با توی دعوت کرد. گفت که در آنجا انتظارم تو رو. ای خیلی بیا رفتیم نباشد. قمریه من لباسی تویانه ندارم. فقط همینو. بچی خیلی من بطر یگان چیزی دقت جلب کننده میارم. هی تو بخواب اینا را حاضی من میرم میارم. مایلش تو دیدار. جلال ها نیسا بگذار توی خودمون در این میدان دیه هم شود. مایلش چرا آخر؟ در میدان دیه رستوران دیه ما همین میدان است آخر؟ میدونم اما این خیل توی ها علاقه کونه حساب میشوند. نباشد توی ما در کجا میشده است؟ در مرکزی ناحیه. مرکزی ناحیه؟ من میخواهم تویمان رو در لبی ساحل گذرانیم. چی کار میکنیم در لبی آن ساحل؟ میدانچه دی همون کجاش برای تو معقول نشد؟ ای جلال در لبی ساحل توی کردن میخواهم. بسیار میخواهی؟ بسیار میخواهم. من بسیار دوست میدارم تو را و برای تو از آسمان استیروید رو میارم. چه خیلی که تو گویی همون خیلی میشود. میکنیم به خدا اساس به هم برسیم. وعده میدهی؟ وعده پیانیری. جلال دکتر آمد. جوان ها خوش آمدی اکا. خوش باشید. انا به شما هم کلید کردم. رحمت اکا دکتر. نباشد ما رفته چیزها رو به میدان آریم. به خدا کلید ها رو دادم. چی کاری میکنید؟ کاری شما. فقط مرا شرمنده نکنید. نه اکا خواطر نشو. رحمت. اکای منصور
لابا اسباب‌ها را گرفته می‌آییم. مایلش ما شاریکو را پوفدان میگیریم. مایلش. انیسا انشالله ما کلیدای خانه خودمون رو میگیریم. انشالله جلال. رفتیم. برای اوجا بچسبون شاریکو را. رحمتی کلان نمیارزه. مانده نباشید. گل را من نمیبینم. گفته بود با مراسم توی آمده یاردم میدهم. در کجاست؟ یاردم میدهد اما با فکرم در خانه عروس. اونجا یاردم کنی رفته است. فهمیدم. من میتوانم یگان چیز یاردم کنم. رحمت. برای کار. اوکی حسن اینجا بیا. هرچی نگذار. لبه سفر. گل خوب هستی؟ وای من در میدان دهات رو ندیدم. با فکرم تو در خانه عروس هستی. همین خیلی باشد. وقت داشته باشی با کلینیکم بیا. ها نه نمیتوانم کار زیاد دارم. گل لطفاً بین. با تو سورپرایز دارم من. خفم نکن. تمام مالش انتظار شو. مالش رحمت. تو چی فکر داری جمال؟ تخمین کن. اگر من با تکلیف خونه دارید اون وقت راضی می شدم شاید حاضر تیاری توی خودمون رو می دیدیم اینجا. این رو فکر داشتی؟ تو همین رو فکر داری؟ دروغ نمی گویم. بله. تو چی فکر داشتی جمال؟ کنی با من بگوی؟ میخواهی دروغ نگویم؟ ها بله. مایلش. گل اصلا من اینجا هلال رو فکر دارم. یعنی ما دختر رو دیده و دونسته با تگی آتش میپرتویم. با فکرم با آتش نمیپرتویم جمال. خواطر نشو. هلال این شب از نکاح با سر بلند میبراید. چخیل اکنون این چی منو دارد گل؟ همین خیمه شود جمال. بیهوده ما با هلال رفته گپ نزدیم. گل چخیل بسیار دوست میداری رمزی گپ زدن رو. آشکارا گپ زن. رمزی یا بومو اما جمال انتظار شو و با من باور کن. خواطر نشو. من باید روم. کمی بعد بود میایم. تمام. اپا من رفته کمتر پس میایم. ایست من هم با تو میروم. خیلی مانده نباشد. برای کار خانم با. رحمت خیر تو بازدی. تا دیدار. جمال این دخترها با ما عادت کردند ها؟ با خدا همین خیل مادر. مرا گوش کن. دیگر کارو کشل نده جمال. حالا گل که تیار است یک سری شما رو دوست سر کنیم. مادر پدرم نیست. شما جای پدرم رو گرفتید. نفهمیدم. یک تا فرزند رو خاندار نکردید که فکری دیگرش رو دارید. مانید آخر. جمال کاری من گفتم بود. کاری تو باشد فکر کردن. مادر خوراکت نسوزد با. دوگانه شوربا بالازه شده است. ماشاءالله برکتش زیاد گردد. مالش من میرم موچا. رفت. تو هم رو. این شب توی داریم. کسی پروایی چیزی ندارد. این قمری در کجا است؟ نخود که از دستش یگان کار ناید. انیسا میدان رو آرادهی رفته است. او در آنجا است. لیکن قمری در کجا است؟ اوچه شما مرا در اینجا غیبه دارین؟ کار دیگر نداره. در کجا میگردی؟ حاضر چونان میزنم که سودو دندانت از دهانت میپرد. در اینجا سیر گشت داشتم. دخترم دفع شو از نظرم تا چشمانم تو رو نبینم. زود. پا که بخیر یک جا رفتیم. ما یک چی را پرسم. ما هم در اینجا است. کنی گم شو. خیر مادر جان من حاضر میایم. خواهر درو از قفایت محکم کن. قمری با من چی گفتن میخوایی؟ کنی گپ زن. اپا دختر از کو با مرا کرتا و کسمیتی که خریده که خدمت شروع کنم در توی. وای دختر همراهش بود؟ هاورم قطیمون بازار رفت. یا خدایا. نه اپا نه با فکر نکرده بینشون یگون چیز است. اونا رفیق همین خیل است. ما با سفر معقول میشته باشم. عجبا چیزهای خریدش رو با من نشونده. میگویم که معقولش هست یا نه. کنی اونها؟ ای وای را در پیش سیور ماندم. سیور کی است؟
ай то ҳам намедонисти ай ман фаромӯш кардам ай даҳанам буромад. қумри чиро пинҳон мекунӣ? Кани бигӯ севар ки аст? апа ман мегум не ки дар байнмон монад. майлаш дар байнамо мемонад. бигӯ севар ки аст? ёддорӣ ма гирехта будам баъд як фоҳишахона дуромадам. ҳа севару ҷамол баъд маро дасти ӯ одамои бад буровардан. ту чиҳо мегӯӣ? ҳа язнамам медонад. ози аҳволи севар дар хатар мондагӣ. ӯро иҷа овардем. ози дар хонаи ниёзӣ ба ҷо шидай. дар хонаи ниёзӣ? ҳо дар хонаи ниёзӣ. севал? апа ба ҳеҷ кас нагӯира. тамоме духтар, ман апаи ту нестам? ҳа апам ҳастӣ. ҳозир севал дар хонаи ниёзӣ аст? ҳо дар амуҷа умр ба сар бурдаистай. хай ростистон як сурати нағз гирад. рост бесе сурат ном мегира бесянам хелам. рафиқо сафора рост кунед. бале рост кардем. сурат мегирам. 99 30. буй духин дастурат омад? ҳа омад. бародаро, ман хеле гурусна мондам. шумо гурусна нашудед? гурусна шудем. маро гӯш кунед. мо бояд аввал фаҳмем ки дар хонаи кадоме аз ин тӯйдорҳо хӯроки болаззат пухтаанд. фаҳмидед? як дақиқа набошад ин хел мекунем. ҳаёти мансур, шумо хонаи амаки юсуф равед. ҳикмат сидиқ, акаи алоҳиддин, шумо хонаи амаки ҳуснӣ равед. бинед кадом ғизоҳоро пухтанд, ҳатман ба ман занг занед. ташкилии кадомашон беҳтар бошад, ман занг мезанам ҳамонҷо. бо телефон мешавад. рафтем бачаҳо. рафтем ба ман занг. тамом. сидиқ ту қатимо намера? анисаям, ҳа ҷалол, ана инро овардам. инҳо мехунҷида бошанд? ҷо мегирад. ҳа нағз. симҳояшро мегирӣ ту? сафар хуш омадӣ, бишин. аниса, ҷалол дар поён одам аст. чӣ будасон сюрпризат? поён фароям. фаро яке бина чӣ? оҳиста нашунавад. ба ту курта харидам. ба ман курта харидӣ? сафар чаро ин корро кардӣ? мехоҳам имшаб дар тӯи онро бипӯшӣ. бин, ману ту хонадор нашудем. туро дар либоси арӯсӣ надидам. яъне ман намегӯям ин хатогии ту буд, аммо аз ман ҳам набуд. лутфан, агар ту маро каме дӯст дорӣ, имшабемро бипӯш. ба ёди рӯзҳои гузашта. сафар, намедонам чӣ гӯям ҳозир. барои чӣ ин корро кардӣ? охир хато мекунӣ. гӯш кун, ман намехоҳам ба ту фишор орам, албатта, аммо ту чандин моҳ шуд ки маро азоб медиҳӣ. агар маро боз хафа кардан нахоҳӣ, ақаллан ин пакетҳоро кушо. лутфан. сафар, дар кор набуд. чаро ин корро кардӣ? бин, вақте ин куртаро мепӯшӣ, ин ягон нишонае барои ман намешавад. фаҳмида гир? яъне ман ҳеҷ чизро интизор нестам. нодуруст нафаҳм. танҳо имшаб каме маро хурсанд мекунӣ. ҳам ин ба ту бисёр мезебад. лутфан қабул кун. тамом, мебинем. рафтем ҷалол. ҷалол, оҳиста.
ҳей апа аз барои худо инро бина мисли куртаи арӯсо сабсафед ман чӣ хел инро мепӯшам дар туй рости гап чӣ кор кунам намедонам ба худо бепӯш хай дили вай бечораро нашикан ин ба ӯ ягон умед ҳам намедиҳад вай ҷонам гуфт ку ягон чиз иваз намешавад аз ин курта гул зиқ шудааст ӯ ҳам инсон аст ӯ ҳам қалб дорад дар вазъияти ногувор аст бипӯш охир ӯ барои ту бисёр корҳо кардааст барои оне ки ту ин куртаро мепӯшӣ ягон мақсади нопок надорад ҳамин хел аст албатта ҷонам бе ин ҳам дили ӯ аз ту хунок шудааст ба ҳамаи қарори ту эҳтиром мегузорад хай гирифта пош инро ҷонам дунё ба охир намерасад ку мегум ин бӯи ба маза бӯи авқот боша ё бӯи хуштомани ман марҳамат бигирем бо иштиётон боше касе ҷилӯт кардарда эҳтиёт бикуна юсуф бародар ин чи аст намебиниш чияй хӯроки туёна ҳаминам хӯроки туёна шуд юсуф ҳамин мардаку рост меган ҳамин авқотаму ҳар рӯз дар хонамон мехӯрем ё худоё меҳмона пеш ҷачки овардан хат карда мегирам мехӯрам нозу нузи ёра мемеги иҷа оши наҳор боша шармандагӣ аст мавҷиги лаганора тақсим ки тез ку тарелкора тақсим ку меҳмоно марамат касе мехӯра бихӯра касе намехӯра дари мо ҳама вақт ба рӯ шӯяй оз так бубуроя бирава я хӯроки соз намепазӣ мард ба хӯрокпазӣ чизи то навардам бихӯр чизи додам бихӯр иқаназа е бача бинем нахуд дарам мевара кам хели авқот бемарӣ бихӯр лаббай ҳаёте маро гӯш кун мухтор ҳозир хӯрокҳои юсуфро ба ту нақл мекунам шӯрбои бе картушка оши палави бе гӯшт нони қоқи чанд рӯза ягон хел қанду конфет нест ҳамин қадар ҳамин қа ва хасиси мурда хай тамом хомӯш кун ай басте ниёзӣ лаббай сидиқҷон бо кӣ гап мезадӣ телефонат машғул буд ё бо хонум ниҳола гапа дигаҷон набар аз меню гап зад меню ба ту хабари хуш дорам ҳамаи нозу неъмат ҳаст оши палов аст қурутоб аст фати шӯрбо аст гӯшт бирён аст чӣ нозу неъмате ки дар дунё аст дар ин ҷо пайдо карда мешавад касе ки ба ин ҷояд пушаймон намешавад ба худо ҳамин хел аст тамом хомӯш кун амаки ҳусни ғолиб шударӣ бародарон раҳмат ортиқҷон аркан раҳмат ба ҳамаатон раҳмат диққат диққат раиси деҳаи гулдара ба шумо як хабар дорад дар яке аз хонаи тӯйдорҳо одами соҳиб эҳтироми деҳаамон амаки юсуф дар менюаш фақат хӯроки бо картошка дорад дар хонаи дигари тӯйдорамон амаки ҳуснӣ дар менюаш гӯшт бирён оши як ба як луби шӯрбо кӯчақандҳои ширини бо мазза тамоми шунавандагони деҳа касе ки хоҳад интихобашро кунад хай юсуф бародар мо беҳтараш меравем хонаи ҳуснӣ меравем мағзад нашуд ҷура хайр аз мо хафа нашавед я ҷура не барои чӣ хафа мешаванд дар асл бояд мо хафа шем хезед бародар рафтем ки бо аз вайшам дер намонем шармандагӣ нест паду қандора деза китаб нахуд дар тӯйдам хеле авқот кунед хуш омадед рӯтона сиёҳ кунам ака хушно омадед заҳри бадантон шавад ягон чиз наовардӣ ки хӯроки бомаза пазем ана шарманда шуде ақл надорӣ занак ай танзим наметарсӣ ин хел мешавад охир мо як писар дорем ай бас мавҷигил гӯш ку қонуна риоя ки қавта мекунанд ҳозир коргарои танзим биёям баъд чӣ кор мекунем 5000 ай куҷо меёвем қабри отад дар мусулмониам исроф ҳаромай ба худо хусрум рост мегӯям ман ҳама вақт тарафи ростам мегирам ҳамин исроф ҳаромай чӣ дар кораи исрофи зиёдӣ ту чаро дахолат мекунӣ бенямин ҳайвон чӣ ба ман дахолат намекардам дар ҳамин хона ягона одам маем ки дилам ба улиё ҳазрат месӯзад шуморо гуфтем ҳамин ду картишкаро буҷӯшонӣ ҳамин картишкарам ҷӯшонда натонисте ман ҳозир ба ту картошкаи пухтаро нишон медиҳам салому алайкум бародарон салому алайкум марҳамат بیا بگذاریم بچه ها باید گپ زنیم چی گفتی؟ چی شده است؟
ака ман як чизро ногаҳон шунидам ва мехоҳам оиди он гап занам. тамом гап мезанам. Хайр гап зан гапатро чӣ будааст? вақте ман ба клиникаи духтур аз дари қафо даромадам, дар ин вақт духтур ба гул як куртаи сафед туҳфа кард, мисли арӯсӣ туҳфа кардааст ки дар тӯй бипӯшад. ман хуб нафаҳмидам ва боз ошиқона гап мезаданд, мисле ки ин ба ман аҷоиб тофт. бинем куртаро мепӯшад ё намепӯшад. маро гӯш кун ҳусни, духтарамон бояд омода шавад, куртаи арӯсиро пӯшад. ба чӣ ман онро бидӯзам? охир куртаи маро мепӯшад ҳусни. фатҳаш дар ҳуҷраи мо дар даруни сандуқ аст. ту камолро дар он ҷо маҳкам кардӣ, чӣ хел гирем он куртаро? тамом тути, чӣ воима дорӣ? ҳозир рафта мегирам. тамом майлаш рав. гӯш ки хусур, ман худ ҳаминҷа нигоҳ доштам. барои чӣ? вай хусур, бӯи авқотҳои тӯй томиҷаро омадаистай. заҳмат нашавад ду қошиқ авқот биёр ки гандагиш нашинам. хусурҷон, ҳам домод мешавам, бояд бақувват бошам. шиками се қуввати кор меган, бояд бақувват бошам ку. чӣ аз ростӣ мехоҳӣ ман туро кушам? канинро дор, бинем мешавад баба ё не? ин фатара барои чӣ мада додӣ? тӯй аст ку писарам, мепӯшӣ инро. чӣ хела? ана бин, ана ҳамин хел. агар пурсӣ барои чӣ инро мепӯшам, ин тӯи оддӣ нест ку. ту дар ин ҳуҷра мисли арӯс нишастаӣ. ин чӣ хеле мешава? ҳамакисти қурбонашав, ин хеле накар. ай бае. ай камол, ту чӣ хел беақл ҳастӣ? нахуд мо ин куртаро ба ту пӯшонда дар мизи никоҳӣ шинонем. беақл. инро биде. ана инро дар гарданат банд. каме ба домод монанд шавӣ. монанд шавӣ. мешавӣ агар инро бандӣ. кани бубанд шоҳдомод. шоҳдомод а? тути ана. бигир инро. ту дидӣ аз ман ба духтарам мондааст. дарро барояд кушоям? ҳа, кушо. ҳа, духтарам. бин, ин куртаи арӯсии ман аст. барои ман бисёр хушбахтӣ овардааст. ба ман шавҳаре додааст ки ҳам дӯстам медорад, ҳам ҳурматам мекунад. ба ман фарзандҳои зебову дӯстдор додааст. ҳозир ту аз шавҳар кардан каме шубҳа дорӣ, аммо ба ту ҳам хушбахтӣ меорад. иншоалло ба шумо бурдборӣ меорад. иншоалло очаҷон. ман ҳозира мепӯшаму баъд мебинем ки чӣ бурдбориҳо меорад. ман анами қахарубак будам. ту вай ниёзиро бубина. духтаро ба хонааш овардааст. бо баҳонаи пинҳон кардан худо медонад чӣ кор мекунад.
апа худат нагуфта будӣ ки ҳамаш дар гузашта монд ҳозир барои чӣ бетоқат шидай аммо қатъи аз нам хонадор шудӣ ба ниёзӣ чӣ кор дорӣ маро гӯш кун байни онҳо ягон гапу хабар нест охир ай не апа ӯ хеле духтар нест ҳамин қад духтари хубе ки ана духтари хуб мегӯӣ шояд аз хубии ӯ ниёзӣ истифода бурда ба ӯ наздик шавад ҳамин хел не апа шумо аят гузарондед гуфтам ки ӯ хеле духтар нест худат камтар пештар нагуфтӣ ки ӯ дар фоҳишахона кор мекард апа шумо ин қадр ӯ часпидед беирам ба сидиқа маъқул шудааст ана дидӣ ба мардҳо ҳама вақт ҳамин хел занҳо маъқуланд ин хел занҳоро мардҳо рӯи даст мегардонанд апа ба худо гуноҳи ӯро нагир маро гӯш кун ӯ духтари зебо аст ба худо ҳамин қадр духтари хушрӯай ки ана қумрӣ дидӣ гуфтӣ ки духтари зебо аст ниёзӣ ба ӯ ошиқ мешавад баъди холаи султон дар чашмони вай ҳамаи духтарҳо зебо метобанд ай апа ин қадаmu духтар часпидӣ кош ки ҳамин гапа баттара намегуфтуме дар ҳақиқат бояд ин гапро ба ман намегуфтӣ ана акнун ки гуфтӣ оромиро аз ман бурдӣ нурӣ дар куҷои ҳайвон тамоме дод назан омадам ана шавари меҳрибону фариёду дора апа бира қумрӣ дар ҳақиқат он духтар зебо буда хушрӯст ба худо ай боз айба надониста ба чашмонам нигоҳ карда мегӯяд ки хушрӯ аст девона мешаваме вой ман чӣ кор кардам ё худоё духтар ҳамин шумо казимо чӣ кини мемарӣ охи вақти рафтан шуда ту чӣ хел бо ман гап мезанӣ чӣ ман ғуломи ту ҳастам ки хел фармон медиҳӣ ё худоё ғуломон аз ту болоанд нурӣ ту бошӣ як зани бадбахти сарсахти натурӣ дилат бар шиму касомам насӯзад чу дастонат шимамро надӯзад бигӯя ки шер тиёр шид бахаб нуриҷон эра ман барам мошина гулу гулчанбар занам ки ба сари рӯз берем ку фаҳмидӣ бигӯя ки хушрӯти ки ягон рах намона бо девонаи бениёш апа хирагӣ накун ман ба он туй намеравам суда ман ба ҷои ту мебудам он ҷо мерафтам чунки ҳеҷ кас дар интизораш нест ки дар он майдон чӣ гап мешавад чӣ мешавад биёву бин апа бигӯ охир лутфан намегӯям тамом бин ҳаминашро ба ту мегӯям агар ту наравӣ чизи аҷоибро аз даст медиҳӣ суда бисёр аҷоиб мешавад дар майдон рост мегӯе ниҳол чӣ будааст он чизи бисёр аҷоиби гуфтагият мегӯям ки бисёр аҷоиб мешавад бисёр ҳайратовар мешавад агар наравед инро аз даст медиҳед имшаб набошад тамоман меравам рафта омода шавам айнаш маро интизор шавед модоме ки аҷоиб мешудааст набошад ман ҳам либосҳои зебоямро мепӯшам албатта ҷонам пӯшед набошад ниҳол духтарам ту маро ҳозир маро бисёр зебоям кун бо он косметикаҳоят зебоям ай шумо фақат хоҳиш кунед ман шуморо чунон макияж мекунам ки аз фотомоделҳо ҳеҷ фарқ намекунад ин ҳам баъди ин туй навбати туйи ман мешавад духтарам туям наздик омадааст медонам чашми ҳама ба сӯи ман аст ҳаваси маро мехӯранд ана барои ҳамин дар бари ниёзӣ зебо бошад бале мо шуморо ончунон зебо мекунем ки бибиҷон ниёзӣ дидаҳам баробар гапашро гум мекунад барои ман як тумор гирифт метарсам ки маро чашм мекунанд аз чашми мардум сахт метарсам тамом бибиҷон як тумор дар ҷои муайян медӯзем ки бинанду шуморо чашм накунанд ҳамин хел кунед маро гӯш кун сафарро занг занед ӯ омада маро бо мошинаш бубарад ба майдон бебиҷон чаро сафарро заҳмат диҳем гул мошин дорад ку бо он меравем духтарам мошини гул мисли қуттӣ аст охир бо либосҳои тӯёна дар он мошини хур ман чӣ хел савор мешавам яъне шумо дар ҳақиқат мехоҳед он қадар зебо шуда равед ки бинанда ман қарорамро баровардам арӯси зебо шудан мехоҳам ҳама аз ман чашм кандан натавонанд гӯянд ки ин духтари зебо кӣ бошад бояд ниёзӣ фахр кунам мисли конер макгрегорро гарда тамом сар мекунем бинямин лабай улӯ ҳазрат куҷо мерай пуфакои мошина часпонам пуфака чӣ кор мекунӣ туй намешава ку улё ҳазрат ман иҷа фикри зур кардагиём камтар худнамоӣ кардан дар коре ки камолҷунмора негуфтанша пайхас набарад ҳусни ҳис мекунад ки ҳамаш хубае дар ҳамин ҳолат зарбара мезанем голае капаю дуд кадаги хусур рост мегӯӣ фикрит ба ман маъқул шид мошинаи як намуд коре кунем ки ҳусни бина талхаш ба домоди ким мухи ай хидми ҳазрат гапут надорум да
ай қумри ту инро бедока дарзмол мекунӣ боз насӯзонӣ. эй апа чӣ кор кунам? медонӣ ки дарзмолро дӯст намедорам. зуд бош қумри ки ман бояд рафта севалро бубинам ки тоқатам тоқ шуда истодааст. эй апа чиша мебинӣ? духтар як духтари оддия. ман ӯро бояд бубинам. ҳам барои туи туро ором медиҳад. ман ҳам рафта якбора ӯро мебинам қумри. уф хай майлиш. апа ҳа чӣ гап шуда ниса? агар шумо донед ки чӣ шудааст? чӣ шудааст? ман вақте ба клиникаи духтур аз дари қафо даромадам, апа дидам ки акай Сафар ба гул як куртае тухфа кард. хеле куртаи зебо буд ва гуфт ки дар туй пӯшад. ё худо ин чӣ курта будааст? намедонам охир чунон гап заданд ки гӯё дар гузашта ошиқ буданд. апа ӯ ба ду тараф бозӣ дорад. маро гӯш кун, ту ҳамон куртаро дида будӣ? ҳа дидаму фикр кардам барои рафиқаш харидай. вазъият омехтааст. агар гул он куртаро пӯшад Сафар дигар ҳаргиз аз ӯ даст намекашад. агар напӯшад ту як шанс дорӣ. иншолло гул куртара мепӯшаду охир ҷамол айма мешавад. шумо оҷо чӣ мегӯед? ман инҷо чизеро намефаҳмам. намефаҳмӣ хоҳари хурдӣ бояд ҳама чизро нафаҳмад надонад. қумри зуд бош тез кун. ина тамом шид. тез кун. улӯ ҳазрат ина мехи барбабар часпондан дар кӯлай. додан мегирам ту часпондан мегирам. ма ишам бигӣ. чӣ кор мекунед? мошина гулкорӣ кардистем. мошини шаву арӯс аст. ака мошини худо мебуд ӯ бегулкорӣ ҳам гул буд худаш. иқа заҳмат дар кор набуд. хака ира шурӯъ накунем безе бадай. куҷо рафтистем? мо каме кор дорем барои туй. рафта онҳоро ҳал карда меоем. хай майлиш бурин. хай монда набошед. эҳтиёт кунем. хиср дидӣ ягон чиза пай набурдам. нақшаи мо 100% ба кор мера иншолло. чӣ нақша аст? ягон сюрприз доред? зунук лаънатӣ бояд ин гудак ҳама чиза будона. бирай аду барги шафтолу бикам биёр. майли аз не гимчед камтар забонта риоя кун. агар камолан негуфтан шафаҳман ҳама кори мо барбод меравад, расво мешавад, раъди марака мешем. улӯ ҳазрат мара бубахш. дар пеш гудак камтар фаромӯш кардам. саросема шидим да. такрор нашавад тез ка бичаспам. тамом хуср. хуср ҳамин барго бо мева набурора. сафсата нагу домод бичаспам. даракшо апам овардам. хуш омадед. шинос мекунам. апам нурӣ? севал шод шудам. маро гӯш кунӣ. ту дар куҷо хоб меравӣ? инҷо. ниёзӣ дар куҷо хоб меравад? намедонам. чӣ хел намедонӣ? аз зафтат маълум аст ки дурӯғ мегӯӣ. аз чашмонат ман инро фаҳмидам. маро гӯш кун. ё ҳар дуятон якҷоя хоб меравед? ту чиҳо мегӯя? гапҳои гуфтаатро гӯшоят мешунавад. ту боза ин хел беодоб будаӣ? худат беодобӣ. ман? ниёзӣ дар куҷо хоб мекунад? намедонам, дар ин ҷо нест. шабҳо дар хонаи сидӣ хоб мекунад. як ҳафта шуд ки дар ин ҷо зиндагӣ намекунад. ай тамом дод назан. дод мезанам. ту ба чӣ ишора кардӣ ман инро нағз медонам. фикри бад накун, фаҳмидӣ? ниёзиву ҷамол ва дигар мардҳои деҳа барои ман мисли ака ҳастанд. дуруст гап зан. аммо ман ҳеҷ чиз нагуфтам. апа чӣ хел нағз ки ҳичӣ нагуфтӣ? қумрӣ ба ту чӣ шудааст? ин духтар барои ман шуда ҳаёт шуда хатар монда буд. шумо бои хелӣ мегӯед. ай бай. ай тамом чӣ коре мехоҳед кунед? ай ин беодоб будаседе. ай ту ин қадар апаи девона доштаям? дар асл худи ӯ бераҳа аст. шавҳар кардаасту ҳоло ҳам аз паси дӯстдоштааш мегардад. и апаи ман хел одами рашкинай ки бин вая олиам дӯстдошташа кофтков мекунад. мон вая кани биё корои худмона мекунем. ту мара косметика кун. ман барои тура киртаи хушрӯ овардам. агар ин киртара пӯшӣ сиддӣ қаюш меравад. ту баҳонаро меёбӣ? ҳа медонам. барои дигаро баҳона меёбам. аммо барои зиндагии худма ягон чора ёфта наметавонам. ту хавотир нашав. ман туро чунон ором медиҳам ки ҳама ҳавасатро мехӯрад.
خوش آمدین. کرنه سرنه یا ورده منه. سوز کدین. این حقتون بگیرین. 5 نفر 20 مان کم است. عقل دوری اوزی کریزی سی. ماوجیگل نوری دیر بکنید تیز کنین. از انک بچیم پید. آمدیم پدر. انا آمدیم. انا آمدیم. مرا گوش که
بینیامین قبری بنیامین در خانه لباس پوشیده ایستاده است. قمری یک جا رفته است، راست به میدان ده می آید. کجا رفته است؟ نمیدونم چی کاری داشته است. این دختر مرا دیوانه میکنه. بنیامین بیا بیا. نوری؟ لبای این چیکار کردی شیمی مرا؟ چیکار کردم؟ با میگه چیکار کردم؟ میره ببین جزیرش کرده که مرا. این رو میگویی که هم تر سراسیمه درزمال کردم برای همین. ایره می بلس دو سرنگ بروکی ولیوید. وای من ترا نگفتم من بروکی مرا رخشخش رو برو 10 خط برو ورده ایده. وای تو بهترش به ماشینت نگاه کن. این ماشین است یا که یگان باغ سر درخت. بچه ما 1 ساعت زحمت کشیدیم یا مسخره کردیست. تمام بس کنین گپ زنی را. بنیامین ترکان شما با ماشین عروس میرین. موجیگل دختر رو در ماشین ما میرم. قمری را زنگ زنین تمام کرد راست خانه حسنی برو. تا خانه عروس رفتن کرنه سرنه تو نبوزین فهمیدین؟ چی نگاه دارین رفتی؟ دومو بچه دومو جمال تو اینجا بیا. هی دوگانه جانه مبارک شد. شرمنده اون شیجه بیا ای بنا میدونید با این مرد کار قرار بگیم شم قرار بس بگو پیش نگو گوی حیوان نزدیک نشامده دور بگه ترکن اینجا بیا حیوان قطعه اولاد رقص کنی میموری همینجا رقص کنی. کمال آوازی دبال کرنه اومده. نه کمال مست شد. دخترم اویلای دوماد اومدند. اویلای دوماد اومدن گیرد. با من چی؟ خدا جزای تو رو ندید. انسان کمکک به هیجان میآید. با زوری به هیجان بیام نمیشه آخه. توبه تمام باسک دیگه امراض قدم میگردیم. مرا گوش کنین گل در بالای مرسدس عروس گرفتن میری. راستی کلین رو گرفتن رو میگیرد و اما اول باید داماد رو گیرد. اما کیوسو داماد میگیریم؟ ای چی منو دوره؟ ای برادران وای در خونه محکم است کو؟ اکم روز میگم شما داماد نگرفته چه خیلی کلینا میگیرین؟ شیطانی نکه کیسو
аввал мере домода мегирӣ баъд меои келина мегирӣ фаҳмидӣ یه خیل بگین намак юсуф хушки бошад марҳамат چی دلگی оҳиста аниса нозиё чатанаку биё пеш бизур то сумлата дароҳина мекунем раҳбандон мекунем инамҷа бесед диккатай рост истед биёед бачаҳо рост истед ки ҷавоб бесед сафар рост кунед наҷмед اینجا چی گپای